Dan hadirin yang kami muliakan, acara ini tentu saja terselenggara berkat penggagas Salman Al-Farisi, ya show director Sarjev, penata musik Andi Bijay, penata tari Aidil Citka Genta. Berikut ini hadirin berbahagia, kita akan mempersembahkan sebuah tarian khas dari Kabupaten Biren yang digagas oleh seorang tokoh agama yaitu Tengku Syamsyah alias Abu Syaf di Samalanga Biren pada tahun 40-an. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Rabbani Wahid dari Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah jarodu jaharodu radu abda atuju lajmala jarodu jaharodu radu abda atuju lajmala. Karena salam Nabi kuna kesunan ya Allah Allah jarota jaharota tadamu tandamu mulia jarota jaharota tadamu tandamu mulia. Mulia wari ranu dalam kuan Allah mulia liarakan mamesu suara mulia liarakan mamesu suara. Assalamualaikum. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah Rabbal Alamin. Hai Allah hai Allah hai Allah permulaan hakiki. Hai permulaan tapi hai ahang beta duri ya Allah dua perkara. Hai Allah hai Allah hai Allah dengan Bismillah Alhamdulillah yang tak ya Allah dile pertama. Ilallah dengan Bismillah. Allah Rabbani Allah Rabbani Nabi berkati Allah malaikat arba'in. Baik Allah malaikat muqarrabin Allah nak nasib durab
Allah salatullah wa salam Allah ala taha rasulillah Allah salatullah wa salam Allah ala yasin habibillah Allah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah Allah wa kulli mujahidin illa bi ahlil badri ya Allah Nabi billah salatullah afdalul insan Muhammad amin sayyidil mursalin ya Allah Muhammad Mustafa Tafahai yang ke Nabi yang awai dilehana hasirode ya Allah Tuhan karunia Hai awahai pinabi age pinabi masale pakri ya Allah Tuhan karunia Awal insan Sallu Rabbuna alaika ya Muhammad misbahul zulami fi madahadamani Sallu Rabbuna alaika ya habibi amal Mustafa sahidil bayani Rabbuna Hazulami Rabbuna Mustafa Sanabi ulun pengahan Ibani basi haris Hublang Nabi melangkah Nahasi kejam Sinan tetapang oleh Nabi Lemana kalan Sabo kaum Yahudi Lemana kalan Sabo kaum Yahudi Dili bayani Salu Rabbuna Din awai do din muarif arifatullah Allah sidra Tuhan Allah yang lung nakin Allah la ilaha bokina mandum ada Hai awai agama Allah buta dan turi Allah behan murid tak percaya hai kepuna puna dile bandum ke lagu tanyo menyangka ke poro Allah taala Adila dila puna bandum ke lagu tanyo ta mau na do do dem na puna puna pila pituan putan pila pituan mentapa pakai panana ta sabah Hasam summa mausin jamal husin jamal ya illallah siblu rabbul muharam kesudahan husin jamal ya husin jamali
ثم علم حسين جمال حسين جمال يا إلا الله سبحانه رب المهرم kesudahan Husin Jamal ya Husin Jamal Hamadi sengen Husin ke mano kera Husin kan ada mantang buat bom ya illallah kang udah kadang ada kang basa dilele sampora tanggota tanggota Maliha samsum malama Husin Jamal Husin Jamal ya illallah sebelum Rabbul Muharram kesudahan Husin Jamal ya Husin Jamal Amalan tuan pati madu tuan kim galan ticir paju kuru maya illallah mukuru mama mehan sakri punaju nabi bulan puasa Alaiha samsum malama Husin Jamal Husin Jamal ya illallah lura bulan Muharram kesudahan Husin Jamal ya Husin Jamal Amalung hai putih truengan bungong kembang di budak bintang dia pergi ya illallah dia merona doa sembahyang di budak bimbang ngendonya ini Maliha samsum malama Husin Jamal Husin Jamal ya illallah sebelum Rabbul Muharram kesudahan Husin Jamal ya Husin Jamal Maliha samsum malama Husin Jamal Husin Jamal ya illallah sebelum Rabbul Muharram kesudahan Husin Jamal ya Husin Jamal Amali Allahu ya Allahu Hai bu ingat Allahu batan rob gajah Hai bu natal takuba Allahu tadoyang leang raya Hai bu ingat Allahu tobat balaba Allah Hai tak tobat pada usaha Allahu bersia-sia Ya syailillah ya Rasulullah Muhammad amin Ya syailillah ya waliyullah Muhammad amin
Ya syailillah 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 ya aulia Allah Muhammad amin. Ya syailillah 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 ya Ali billah Muhammad saman. Ya syailillah 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 ya Rasulullah Muhammad amin. Ya syailillah 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 ya Rasulullah Muhammad amin. Ya syailillah 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 ya wali Allah Muhammad amin. Ya, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang spektakuler untuk Rabbani dari Kabupaten Birun. Luar biasa tentunya, hadir berbahagia.